Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Ka jela Meghalaya mentak sengi ke sepotrik unai luar arjar arpau kala sakhi biang sakajing klatno jangka wei pat kalong kemi barjela kepadang lai pupras nem kerta ke basyang wasa Hamadan Laban Shillong hadian bak langat na kajing pang COVID kat kendai kat kum ketolong kubur belai olum dah ke bati CTV layo tho bagani kalong kemi barjela ya ke ba ompat shim layo kerteng setia kala klatno Nazareth Hospital Shillong ha kapor kumbashi beje no paisengi dah kajing klatno jangani kalong kemi kajing don jangi beriau ki bala klatno na kajing pang COVID kat kendai ha ka jela Meghalaya kilong mentah do arphongun kum banchupan kan mauru hangni bah nen kesngi kataka kendai terik unai luar arjar arpho arngut kilong kemi kila klatno hadian bagi layo e kajing pang COVID kat kendai ha Nazareth Hospital Shillong u DHS MI u Dr. Amanwar ha kajing ekran bagi la pathai kubor ha ka kendai terik unai luar arjar arpho ure tho bagi ni arngut ki bala klatno kidai belatip kerteng kum ka Usha Paul kaba sanpu pras nem kerta kaba syang basa Halaban Shillong kabala klatno aga miet jong ka sngi hat majai shwaban poi ha Nazareth Hospital kat baka wepat kadai belatip kerteng kum ka Debu Chetri kaba syang basa Kuala Peti Shillong kala klatno ha sngi balang hapo Nazareth Hospital ba klatno menem miet idei i Usha Paul santu prasnam kerta kenthei napo Laban but ini ikiwara i hapo hospital ila akhlad lupa kata praterik September arhajar arfo hakapor new salfo min Usha Paul iklat na idon ke jingpang high blood pressure kebangiang hypertension but ide du I case diabetes mellitus iba judi tawai man kapor but kilong perorot kilong positive yo COVID-19 Usha Paul to shim yang sample masuk lam hapo hospital kila declare that ke shim yang sample ke test your positive Debu Chetri she's a case of the cause of death COVID-19 pneumonia with diabetic ketoacidosis kani complication jong diabetes sepsis kemudian ke infection but hypertension